cha bichel medicheng ki pemeta ne achiel bora chwaga medicheng tika tiete keni pemiera ye jamo sai timo riba kamero pemeta ni permino jiri mo tieri weke bedla cha ka ina cho imaro tene o eno kwechwa lutini gangwan meno no initika yinyo chan na chencha maberu kilok kamoni awajo pigino te medical pawora kikome an kwara luche buraj bedna tujiri man me che Christian Evangelical Revival Pichwing medini kitam ma odonyi wiye ononi miere lok plan ne donc chene maki nyomo kila tin kayo ne wae wa madiri mega katich kwere me nyomo dago ke latin kayo ne malacho tiyo kichene eno ni wege chul latin ne mo kwan wego in gika tutua ka emiro riemo chan ke chao ke moko tam mabe in ke keni gamenda ye pobe moko tam iri mier in ke mokong tami ini kumi kong pien pete MP mo be biru ka moko tam iri kita kwara moko tam enu tama chiel enu ni tuwi loko kwa wao babana ke chiro ni ni tiga chiro ka kwan neni hilo lutieno weng medical ka lutieno lutieno megini weng era yo wego olo di kalwa chao ile moko tam mabejo era ye yu merocho pajo tiye kai winyu ambassador Otunu kai winyu chief justice Dolo gitika lo gen gitika wachini wich man maono wano ti kwere kar ma wati kem ikar melwen ere pe wich mamite kumbedini Roma Kikwena ma Moses mana neno winyo waju pire o waju kilo tino pa Israel ni eno do ngoro na makwa lo magi chiko dong tia nyimeno magi luoni kana do wek la kodi witman ma pere Egypt Misiri ni odong kunu do beti tamanyen eno daro ding daro pe winyo kuna Moses o wachigi kita kilaro gi kwere en fut biro do noni dano tega woro chal ma kitwe ma pat kiru ba ma laro alego ni kawa mita cholo chera nyim walogo kong jemi mati ya damu wiwa wachego tam manyen tam poke kitam maono wati kwere kar melwen Mero era ye yop me rocho pajo ma ambassador olaro tuno gen komene gira yo tip ma mekwa mero line me ariyo